guys, nih mau ngajakin anak aku renang. Sekalian mau nyamper ke kakak aku guys. Ini loh guys, kampung aku guys. Gitu ya, kalau nggak pakai masker dimarahin jadinya. Nih guys, kampung aku guys. Gitu ya. Oke, pakai tas. Ini guys di kampung aku guys, namanya Kampung Cibatu. Belok guys. Aku belok. Ya kan ke si itu dulu. Si Abi. Hei. Abi Aji. Nih guys, di kampung aku guys. Sorry ya. Wah, sampai guys ke kampung aku. Nah, Sincana. Nah, edisi pulang kampung. Nah, Abi, hayo Abi. Mau ikut nggak? Itu motor mah Sop tuh. Dadah apa nih? No guys, si Bibi jangan dia. Nih guys, nih kampung aku guys. Hah? Di motor pikituan. Itu tadi barusan di jembatan doang. Ini nih. Ini nyonya apa nih? Tuh guys, ponakan aku jualan. Woi, kayak abai-abai ini ya. Kayak cabe-cabean nih, rambutnya merah-merah nih. Turun apa? Si Bibi karpati ngapain ada? Oh, ini ngirim mah. Tadi arek yang sekesa, cek urang sekesa mah ngilu ah. Hah? Kenapa merek marangka? Si Kesa mau ngilu. Kamu nggak mau ikut renang? Mang hayang. Nih guys, jajanan zaman dulu nih guys. Namanya cincau guys. Aku lupa. Saking jadulnya. Cincau guys, cincau. Neng mau? Tuh guys, jadul banget nih guys. Dikasih gula-gula. Beramang? Hah? Tuh guys, zaman dulu banget nih guys, cincau. Segini guys, 3.000.
Zaman sekarang masih ada jajanan 3.000 guys. Lah, kenapa nangis, Dek? Nih, masuk YouTube nih. Kenapa nangis, Dek? Main pengen sama ini Bang. Hai dulu, Pak. Hai. goreng. Enggak, cantik. Ambil. Sama kayak Kayak Tante Girang. satu. Dapat uang. Udah dulu ya, guys.